McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no, am I in here? Yet to cano, get it bow. So when you know, yeah, my share. Hello Ghana for Modafo Bako Penye Nana Ama Ajiman McBrown aka Mrs. Mensa McBrown's Kitchen and so Missade Brewi now I just saw fear my said Ediane Pede I Ediane Pede McBrown Kitchen ye kitchen work mua ye denam Ghana henina near pese Ghana ye de ni ane chire ye celebrities ya ye feel so muni ada je de tenafie o mu ane no munam ene so me ne ba ko na ba bedi nkomo McBrown's Kitchen ediane pede abusanfo McBrown's Kitchen metumi atopetro guka ni maspake e de chini dia na ya boafo adaroma ansa na me wiesu amasa de abramu dia na eye high sense everyday prices for everyday people high sense ni nua ba ko nie amcom High Sense TV, Amcom TV. Ni na High Sense showroom. Into ko ha ubenya bi na ya tetu bi TV ni so size bi aso say who Mr. promotion ni gusua and frame me for discount. Mr. say timi free pay mu Mr. Men kantra u free High Sense so na wa ba Tasty Tom. Enye Tasty Tom. More jollof. And tosia woko nkomu a Ghana hayaji atum and what in no bit to say vitamins and fiber shanema and no any Tasty Tom and no dear wood dear unim say wood dear de pa wood dear one in ropa and when delay yes or dear gromo delay macro delay sardine and ye I pecha like that nampa don't penny more me pa chow sima mi and sape Eye Indomie instant noodle. Enye sima miensa pe. Eduane a woncheja so. Na wo mape, wo kunu pe na wa so pe. Indomie instant noodle. Maboafo kase pa. Minazen food spices. And ye these spices so twumuta ye de obedi spices na emom. Ye need ye benya won de do afim ye need ye eye natural. Eye Minazen food spices e kwaduane mu a wote say yes wadidi na mepa mo chopi sada bia ye te say ye num nsu ye say water is life and water is life there and hey one am kono won din ko enka bo kapai tv bia kapai hwe awake purified water ensu a ene wo num na wo say je wo honkwa because yonko da no da wo num na wo service ka for Kwalebu cardio center ensu a Ghana ha me recommend am obi ani awake no ba ko ni enyimu kakra fa Kwalebu ni ensevi akoma ho mfidie na daachi obi anim ne mre wote ase na me twa me ho sesi aba me ba pe me da ma ho sesi adi akire mo but before that no ma menjina ha na mo hwe matade yi royal kuto onsa no ai royal enie ma me twa me ho mra me ba sesi a McBrown's Kitchen ediane pede wo ma busia mo no obia pade pa bebre I'm home me dear adepa bia ye ma mabusia no me pe no bebre enu ti eba na aduane no ade a me use so Tasty Tom and rich tomato mix enya aduane no de keke o enyane no bit is vitamins and fiber a yema nipadua no wo mu when you nechi die bio na mehwehwe more jollof Emra so say we super use enrich Tasty Tom tomato mix of vitamins and fiber womu Tasty Tom emediane yede eyema oso High Sense everyday price World Cup no dey yan qualify leti ase anu ntrese ye ntimi hwe bi High Sense TV wo we ye ba hwe na ya hwe no clear 28th April, I copy World Cup na wiye. High Sense TV bia, size bia, ya tete so ama wo say. Enu na waka no. Say,
Hisense dear, what dear asemo. Me dear need some asaya ba. Bora Hisense showroom bia. TV na ya tete so no. Ko Toby, nenya o DSTV, Go TV, Kwese TV decoder. Free. The choice is yours. Russia 2018 dear. What show Hisense TV so therefore. And TV I what am 5 years warranty dear. Hisense na de buy you. Na da so chia. Hisense, official sponsor of the 2018 FIFA World Cup. Hisense, everyday prices for everyday people. Mommy, me how? I don't know what my was saying. Me that's fine. There's a band out here, Bianni. Oh, I can say I mean, catch it up. Men are food spices. And none as is here, air tricking. Oba baby is so when you be kitchen. Say the bear will be to me quadruple. What I say? Now, that be over here. What did he? One way. Menazen jollof flavor. Menazen chicken flavor. Menazen fish flavor. Now, the other devil, any lion's nutmeg powder. Menazi food spices. What shema warrior man. Mentanasi. Now will be new if it's a with menazen. Any lion's nutmeg powder. What will you cry? Naturally, there is a meek to everyone. Everyone has a unique strength. Everyone comes with a unique spice. A 70-gram pack is only 1 Ghana cedi. Sɛ yɛka yɛn nsa bɔ mu a ɛno na ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ baako. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ yɛgyina hɔ yɛgye tum yɛka bom yɛ baako ɛfiri sɛ yɛn nsa ka bɔ mu a yɛn akoma nso aka bom. Na sɛ yakoma bɔbɔ mu a nneɛma a ntumi nyɛ yie tumi yɛ yie. Awake purified drinking water bottle baako biara a wobeto no yɛde sika no bi boa National Cardio Center a ɛwɔ Kolebu Kasapreko Company Limited nsa no adwuma pa baako ni. Awake purified drinking water, one for life. McBrown's kitchen here. Aduane pede we dey awake ni nsu pede. Abusuafo wohwe body no ane mabɔ me babe no de bate hu matade na yefe Royal Couture nsa no adwuma no ane sana beauty bowl what dan soma ne so ahye me helmet wig kama yi ene de wa ma se toy McBrown toy ene ma sebi na Alegina makeover atwumanim na me crew aduane nyina ye nyonyo wafa no free wo be supply aduane ama from awia to anadwo to amachi nyonyo wo homa ye da bia me pa cho me billboard sisi chrome apple pie publicity adaroma eno mu ye cheme nti so person bi brand o ka ma o ye o design o graphics bi ma wa me pa cho ko Instagram apple pie publicity o sana La Palm Royal Beach Hotel me da mo ase ba ye be sha ase yi eno me ne another talkative never be ye aduane me am kasa na masa I request for another talkative abusuafo abaya e wobon ho modin ye woni bebre na si mu na nso bebre da so e wo kwan mu a ono de megidi ye se onyankopon de na dru megina be wobon ho modin ya ye concert girl ye nana ama dodo na nim no wo fie wura mu na ama ai but unim se friend Gloria Sarfo. My request say on my page. When are you bringing Gloria Sarfo? When are you bringing Brofa? Gloria Sarfo is here. And let's welcome Gloria. Oh,
Oglo bra. O banyina na wo bra. O banyina sexy oglo. Papa. Oglo. Yes, my darling. Yeah. Yes, my. Oh yes. Yes, madam. Nanama senior, Nanama junior. Sa pepe. Samuni mu ani dia no. Ono to de Nanama. Ai, iti me so hwehwe me a. Fa me McBrown so so ma mo ate. Ai, no difference. No more difference. Oglo. Yes, now what to say? RV for sure. RV no we chance ya gaga. Na me chance. And me dey a free first day a me hu no a. Edin ba kwa me dey friend na a real baby. And only RB no. Trasiano no. Real baby. Trasiano no. Oglo. RB. Oglo ko fridge me. O kitchen hefe. Sawa. Yo. Biemu. Papa, wash that bonoma. And me Royal Apple. Winning, Mammy Fensu and Chassis and nothing. When that's right. That's right. But my mini Royal, you be bra. Cocktail. Yeah, hoa. Papa, I'm the Weber boy. Where cocktail apple. And now no drink a patch or drink a low sugar, low calories. Hemo. Na no my hyperdodo. No royal drink why. And Oglo. Oh, we too much. Saturday one, yeah, too much. Mahubra. I am real Sansa. I am real. I am a Mikodo. And then they in Chessa. Oh, you be a McBrown's kitchen, na pipe will be bia will be bia. And I was your for many Gloria Sarfo and the Gina McBrown's kitchen. Na Ediania ya babe na obia me ye bi wahada. Sir, that's right. Na ye babe ye Ediane be on McBrown's kitchen. And it's McBrown's kitchen Ediane pa ede. And eja mahwebia se na wo kan no. E me sampa me hu se meduane obi nye bi wa ha. And Ediane so de me maame abomodin ahye da kire me. E na me benyi ye me so me de me nkomium sakeka ho. Ye be ye mpotompoto ebi mu frɛ ne nuhu. Ebi frɛ ne mpemu. Glow ingredients be na de be ye mpoto. Yo, ene na say ye shase dia the main ingredients enu ye nya no kra na ye nya bibia nka ho a. Yetimi di nsuo gum etwi na yetimi frɛ no mpotompoto anesa. Eno ene mankani. Ana mankani. Ane na menkin so de wahwehwe na e kama pa. Tell me say once wo hunam esoso. Me da se we. Hunam esoso wo bosi. It's go me kan bia akosoko ache no. David. Ane enti menkin ye kama ye wo ye mo free ha. Yo when ye wo ye minazin food spices. Na when say pempi ge beka so potompoto kra de o yanka won fa spice nanso ye de niam bi be ka ho omo hia spices no ewo eno ti hia ye minazin so de na mo o be modify you know. Yes. And na afei so ye wo ye delay mackerel eno so we de gumu ana che say the difference abaduane num ye wo ye cabbage and yesan wo ye spring onions one say pempi na manfo ye ne saa kwa na so mehu say vegetables ehu hia eno ti bibia wo ye bia na de kakra fra say kabo wa ha mo what you say now the be ate so kakra enti ye wo enwu kokko palm oil e wa ha jene eni de animu ankenye ye wo tomatoes wa ha ye wo meko wa ha ye wo red kakra ne green just way too much but she turn on officers senior ranks members no and ye wo eye amane wa ha amane enketo no amane susu wa ha amane nsu oh I tell you nice na yes amanso what o kana manso dd yo na ne yesan wo ya dwene wa ha adwene kama ni tikakra be jimu se yesan wo eye wele e wa ya na potomboto no yetimi ye no raw dodo timi pese ye de bibia afra na obi a ope a bit of bibi kakra no wenya bi wo ompa wotimi yi ni nyina afri mu afen so original na de bia no akote ba bi so oje aduane mu nyina mu momoin
momone wa ha list na enya sem ketwa momone wa ha na ebi pe fish ebi so pe mojanam kakra ti enu ti se na me kan na mixture ye de bibia fra se na be obi abetimi ye de bi ye wo ye goat meat so wa ha no me bomoden aka kire o se me pania ebe bon mu we de apapa okay enu se na ebe ya ebe jim kakra na ayekama ye wo ye garlic ye wo ye ginger akekedro kama na afen so me special ingredients bia echiri mechrem sao it is formula no start the same me soja ne ma na ami pacho soja ne ma me okay soja ne ma me se na ebe ya wa ma me time ni nti no ye di nsuo kakra ebesi eja ne so esanse time da ho na itimi abentam de ama me nsuo a ye de be no ade me de menkenu ebegumu okay anen masoja no on se we no ya na pentem ti no ubo ne sei na mama sinsin bi ma we me da si bebre that's right we ne bobo any formula Debbie we dey twitwa ne senia wow u geji size na open bia na wa no me bia ekese kakra nice ni ebetimi adedem no esanse ye wi a ye be no skills bia nsa wenya ne poto no edru wa ye beka ho asem edru ha beka ho asem nti se na uni poto da ene de eno na u hwe ye wie ha o acho be bo am me ben wa ha stretch e wo se wo poporo ho a ti ye sone we gu a ne ye se bu foforo ye be san bu foforo okay aya na ye hohoro ho ma eche ti we ye wie second one say ne ye be san akọ ye third one na chese okay ho ai kama ye wie okay itu ye be ma cam girl pachoane Bema come girl pa. Intina yo bibia say military tempa o be before complain. Montina say. Yo, Montina say why? Gloria Sarfo a. Mo amunim say. Hurricane me na ne brofo ne ba. Wo katwia, wo seria, wo ye bi all 19 po a. O say wo ba na ba no. Everybody yes wa. Afeni ete wa se ba. Me free barracks. Enti say no ye nsuo no bebre kama. Enu nti ye de yen goat meat no. Ye twitwa ne nkete. Nansa na ye hwehwe nchi nyina no na afi ye me pachobo obetumi aboa me twitwa je ne kakra lo ube ye diane na medi o sister panyin na gina sister Mr. nchi no kakra bi ansa esanse ebinum kra de ko bi efra kako bi ne wo mu anka be ha adwen pa momone no so nchi wom ne wo minazin spice no so nchi ye no na me ba so no me de no so kakra pacho minazin no yeah aponchi de enyu so we akoko ibe isu beef yo na mai na e pen ina se kwa de eni na chese no ano no easy open papa ane ye de kakra ebe pete so because of aponchi no ego no ane amenye we na me kra de ya na me pentem pa Uso onsa so chemi. So ye niba. Yehowa. Onsa sa park so. Boss droba azembe. Yo ntinkete mi twanketwa na gumu ansa. Na no ase ne important dey ase wo ye nkwan na o. Difference na ne se wo di menken no agbo ase no. Ase ne wo ye nkwan a. Na won se no so osa wo sin bi bobo niam bi mu. Wate ase. Nti no. Wate ase. Mate ase. Mempese ebe bin bebre nti no. Ade ba kwa mama me kire mo si je ne die wo ye aduane e wo se kompa ti we mi twitwa bi agu ho no yes na ye san blend bi me garlic no na ase so kakra ma me nso ye be fan sa me mo bi nka metumi amo e kire na me de kakra garlic die aduane ben kra na wo de gum kra eno kra na okay yeah enti chese na ye twitwa kakadro no so kakra Inyina na chese na mpa blender ni niana mi jini dipa Mr. Jai
Never mammy womb. Asa ka me hobby sa. Any patro fa ni nyina egu. Use high sense. Now process ha no e na me secret no wo. Na ye de begu manu me ni obi ani asem sa. Eduru ha ye be kire. Ana me kire secret. Kire secret ni hu ne ye. Ene ye wo eye ingredient bi a wo no ye nyina ye friend nkete enso wo ye ne ma akese pa. Small. Me na me ka kire. Big. That's right. Okay. Small in size, big in taste. Enti anu ya de kakra ebeka ho. Okay. Edi dwuma say especially ye wona mon wo musa no. Na ajimu kama. Na no ye was skills bi ya. It's I have been on when one day I try have been. Into unya so ni say ya. Na just say. Yeah, that's right. That's right. Oh, elevating the movie and was it sunny. You're blending. Ye Jane garlic and nunti ye yes, and no kete no. And it's say what it. Uti miano. When na beka ho. Na che say. Me Samsung kakra. Me that's no. Yan kakra na fe wo de that's right. Na fe ye de aka ho. Enu beja ase kakra e bia na anwea bia kodi ase. Say ye de adwene no. Ena eno so ye nkwan na no. Ana amansu. Amansu. Ya ka amansu akwa. Ni nyina bi. We na do so a ya na beboa isan say e wo se wudi a wutimi kra e bobi mu. When amane no na che say do so a ene de na hihyihyemu kama ene ni aye fefefe na ye wie ye eja akokra bi na wo se ha no na onu meja kakra esan se Gloria wo ba ma wonsa meja kakra mesre opa me chi me munum a mehia kakra e de akaje ni me nkata no so me patron ene be kan yensensie no kan what it here enti ye de momone no make sure say be komu pa na chese ye wi amane ne we me patron me ba betwitwa me wele na wele no minya kranka ye twitwa si ho e kakra bia na ye de agumesa say no problem me de be chef na me nim say den but say enye ye de wele no ebeto hansa ti ye de yemakonu betutumu na just say one saucepan carry all bibia and potom no menke uhuni sa no enheda enye den sa enti wanye ni nyina preko pe a eye mre na bia ne demu a mekode ye mepemeko menim wo mepemeko pa fagum na ma se ne ebe ya ebe kama enti ye de bibia kom enkom kakra na chese kakra ne ye be yi je ne ne we no a blendi ana ya blendi afra ya duane ya kama ai chese nia ya kono kra se musa na ni hwa no so etel sen mete papa enti okay garlic naba enti edu bra me blendi makono ne we na fra me san de aka ho we dey do we bo ase before the answer na ya to aso cheers aja glass yeah I was for McBrown's kitchen me hwemenum ai nim sanom menum a secret drink na so dia menum ene ye hyehyia royal drink yo me ahwa mo be so mu di makotu fie ogro important baby aye du no ehu kama ye ani akono ani poto kama ye be yi bibi esanse makono aya na me mpese ebin bebre se na be ya still ye beti ehwa no okay ti ye be yi patcho menya atrian kasa metimi de you want to we say remove then comiums to the nyams na say be yi anya yehowa yo someone say ye important ye nsa de ye nkwan pepe ai oba pa na ama ai ama oyiyi ni meko ni toast eni ni jene no ode afra ni koko yam no ne menkan no adwene goat meat ni nyina ye ni nyina kama ye nsa de ye nkwan pepe esenso de enho aye mre kama me bamba be you weli na
We no cabbage no. I fancy you be a way. Me patron I fancy bebre. Yo. Enti no Cabbage no ye twa no akese kakra. Se na ebe ye ebe de demu. Ebe de demu kama. Wele na ye Yeah, they got chef. Yeah, release it. Yeah, di. Yeah, release no. Enti me blend it. Into osni jene no so. Wele ni ye nya bio. Ye nya bi. Okay, that's nice. Yeah. Me ko ni jene ni toast no so. I come on. Hey, where the omo I am ni say fiko. Hisense. Madam Hisense me ni agro. Pacho room kakra man. No na me yi. Ohuru we ho. We ya say won say asen nkwan na door so bi sa no. Nkwan no ye bese bi. Ye bese bi. Wudi a na wo de ne nkwan so asi ti woti a na wasam kwan no so kakra. E de egun we binum kura de omodnom enu kwa. Nketwa o akese this size or this size. Me pacho say na e wo kono no a beboa like that. Menye sa. Let's see pesi I did them, yeah. Okay. Intino. Kase kama. Kwan doso. Nkwan doso. Nya sem ketwa. Sa na ye, nkwan de ehia. Me ba Gloria ye twanity a. Say ye chi enwo no so wia. Ye ne dan. Ye chi enwo wia. Ye behwe se menken no bi ayemre a. Na ne esuso na eho etimi ayemre no ye beyi na ya poto e wa poto yi wam. Abusuafo. Poto no. Almost done. Yeah. Almost done. Glow say my so uja na. What sorry you me that see bebre. Ti enwo say ye be chim. Pacho mam tissue kakran. Yes. Ye be chi enwo ni. Ye be chim. I was think by now cry no. Ka metwitwa jene no dada isan se eni se enwo no mu chi bebre sa. Okay. Nanso anya hwe. Metwitwa jene ni. Na ha na so be hia momone no. Pacho ani hwehwe na chira kwan ma me. Oh. Yo. Onko baby ah. Ti se anumra sesi. Pacho fane bra. Okay. Jene no de we de kakra bi a chese. Ye di e chimu. Say ya delay mackerel. Nampa dompenim. Em se minya enchine kakra. Unya nchine kakra be ka ho. Okay. Yeah. Kakra bi. Aye. Thank you. Okay. Baby edu no. Ya wie aduane no anesa. Ya wie anesa. Poto no ye ne se nkwan. Menkan de di ka ko. Ekomu. Na ye go to. Ya de nam no nyina to so. And any minerals spices. Oh yes. Egum said the be ya ni goat meat no suo no. Ebe gura fra na nam no anya taste. Anya taste come. Asan ye de jene intos ne tutu. Ani tutu mu. Ye de ya adwene. Ye de ya mansus amansoa. Yeah, where dey me free ga be bia di. Ye de ya mansoa egum. Pa. Ye de ya meko no papo no. Papo no ye de be ba ne mra so. Waka me pa. No egum. Ne mra so. Enti e wo fa so ne yanyam ye ntos ye meko no ene bibia ne ye garlic ne ye ginger ne ye de egum. Ye san de egum. Sa Nanka. Hwe. What you need pa? Minumbre mu na mentitwi di adan. Yo, when you na delay mackerel no kum. As I say, wono so de ne de abem obi ate na dwuma mbrofo. Ye nyina ya ye bido. Na wo de osa wo de atre na eye. Yensuro kra se betwa yen. Hey, enzema bezinko. On say delay ni so be mu no asesen ni nukura kama. Amen na ye kama. Tomato sauce na wo. Na wo ho no. Na ye nwo no so. Enwo no emese mpacho dum no ma me. Eti ye wie ye poto. Mpacho dum no ma me. Ni hia. Ye wie ye poto. Me da se bebre. Etu hia de. Apoto yi wa ni tapoli.
Anita. Aye. Ebusuafo say ya na Say ya na egusu aye na special. Wabejina, I was say friends Glow special. Glow special, potompo taste pa. Potompo taste. Me pa chon ane. Okay. Someone wouldn't be a Gloria dada. No one thing so janiba. We ye bibia with vim. Vim ya. Wanya ni sa ye kweja o. Sa na tintina na me cho say. Ye kweja o. Oni bebre na simu na so Glow what team. Eye nyankopon ahweyie ni adom sonko bi ane enye ma ho odin o sister ya famu bebre ya bre oh esimu ache ti yen yi ni nyina ye beja kakra es udi e wose utimi e kabi mu udi na se o kabi mu sana aya na e kama ti ye beja kakra e wo okay nti empoton no ha na din no wie peye aha empotompoto na ye poto no yensa kwani bi emi se ni aka ne de ye ntwiwe ya na yensa batomenya ni emetimi de asan kwan kakra ubenya dodo yo me da se bebre ubenya dodo obi wo hɔ a wɔde enwunu gumu ansa wasan kwan no obi so wo hɔ a onye ne sa obi wo kra nso a wo ma ni nyina afra se ne be ya wo yama enwunu so ebeje ne de wa potoyo anim na nso me de aya na me hyeda empenesa me man kwan no pa chompoto kwan no kra hwehwe first no kra na no ye san ntem o na no so si nchen na no so e ben se nkwan no but anyway we aben anesa ati e wo se wo poto one poto a edin no enwie peye me pa chon na wan fa nwu ayu amuso an there be da na chese why you kwan nye traditional food now there be because ya system kakra ane okay ya san kwan ni bi kama okay e wo say timi aye yi kama ubetimi aja bi ama at this stage at them oh na we udi ni say kura na e kama ebi mpenwo obi kura don fa nwu muso kura enso enwono na ya na o de yi kakra abem musa na oti kakra hwe na me ba cho men kan wanza me dino kamu mu ya na bonse nyame odo emi se da bi adru de eye anesa enti kwan ne de mfa se ya serve na wi ya serve wi ami fa we enye o se etimi fra kama etimi fra yeah Trese apoto kra apoto awie anesa no apoto no ya bene obuso me pese nwunu kom glow na me hwe ani no ansa na makwa me ho ai enti se de ye nwunu ebegum de nwunu ebekom kama ya na chese okay wow ebi penny bebre ebi nso penny bebre so we no McBrown's kitchen nie aduane pe de ye poto no nie baby adru de ye nche ho akasa no abesi suo ni adanda no boko na emunu api na enwuna fra e wo sen woni timi fra ni yi mesre mo mama mesima ba ko pe me twa me won ma bedi a kire mo se de mu hu ani no sa na ne de ne ti abat ehwa no ne kakra na amadi kire se be dia try bi wo fie mame ye twa mu sese haba wo mabusia mu no obia pa de pa bebre I'm home. Me dear, ade pe bia ye ma mabusia no me pe no bebre enu ti e ba na aduane no ade a me use so tasty tom and rich tomato mix enya aduane no de keke o enyane no bi ti say vitamins and fiber a yema nipadua no wo mu when you nechi die bio na me hwehwe More jollof. Emra so say we super use and rich tasty tom tomato mix of vitamins and fiber womu tasty tom emediane yede eyema woso I sense everyday price. World Cup no dey yan qualify letias here anu ntresa ye ntimi nhwe bi high sense TV wo hoy ye ba hwe na ya hwe no clear
58th April, I copy World Cup na wie. High Sense TV bia, size bia, ya titis wa ma say. Eno na waka no. Say, High Sense dear, wo dia asem o. Me dia ni gi sem asan ya ba. Borrow High Sense showroom bia. TV na ya tete so no. Ko Toby, nenya o DSTV, Go TV, Kwese TV decoder. Free. The choice is yours. Russia 2018 dear. What show High Sense TV so therefore. And TV I will tell you 5 years warranty dear. High Sense na de buy you. Na da so chia. High Sense, official sponsor of the 2018 FIFA World Cup. High Sense, everyday prices for everyday people. Mommy, me how? I don't know what my was saying. Me not doing any clue. That's why there's a ban out here, Bianne. The apple baba see every now. Oh, I can say one. I mean, catch it up. Men are food spices. And none as is here, air tricking. Wo ba be is so when you be wo kitchen. Say the bear will beat to me kwajuku. What I say? Now that be over here. What did he? One way. Menazen jollof flavor. Menazen chicken flavor. Menazen fish flavor. Now the other devil. Any lion's nutmeg powder. Menazen food spices. What shema warrior man. Mentanasi. Now will be new if it's a with menazen. Any lion's nutmeg powder. When will you cry? Naturally, there is a meek to everyone. Everyone has a unique strength. Everyone comes with a unique spice. That unique spice that urges you to slice more. A 70-gram pack is only 1 Ghana cedi. Say ye kan yen sabo mu a eno na ekire se ye baako. Eno na ekire se ye gina ho ye gitum ye kabom ye baako efri se yen sakabom a yen akoma enso akabom. Na se yakoma bobom a nyama intumi nyeye tumi ye. Awake purified drinking water bottle baako biara a wo beto no yede sikano bibua National Cardio Center ewo kolebu Casa Preco Company Limited insano adwuma pa baako ni. Awake purified drinking water, one for life. Sardine, peche, like that. McBrown's kitchen. Ediane pede. I will say for Madam Wase. Gloria Medasi. Miss Medasi be. Sana Madam sponsors I say. Some McBrown's kitchen. Niamo ya mene se de mo shama mene sponsors adaromantino. De bia ema homeka ema nije se mejine jade na yesua bibi foforo. Me pa cha se da kese enkoma Minazen food spices. Minazen food spices. Indomie instant noodles. Indomie tastes great. Answer the delay mackerel and sardine. Peche like that. Nampa don't penim glow me ba na. Delay so many adwuma we ma no. Wase wa wo pe sardine no ne mackerel no pe so 2 ton bia no. Fred George was 0546.
pacho tie number mama 0546 768699 0546 768699 I delay my word man no and sana tasty tom contos ko just no tontos here there and no any tasty tom who free up a high sense ne am come I na bomb chidom kase pa and na wo hwe me fridge wo so awake purified mineral water awake me glow Judy esi wa papa na me so me family awake I ensu auto a save sika kwalebu cardio center eho na sa wo to ensu yi bia awake bia ye yisima e de kobo eho ban for dachi obi nim dachi asem glow me da se pass oba Miss Medas Gloria Sarfo yes and now boy no kama papa glow special potom na glow me so no me ne maboafo me sponsors yen fire guest in dia grow because they nim say mu ye busy by a friend one mo de anije na eba yes you person de anije coffee oh nice oh yes and no high sense say me mau iron yi enya no ke kwa o me say mau gas cooker ye ho wa na we be sigifa me this Yehovah me ni nyina esisi ama wow achede a odi coffee enyi wow ane am come wow iron enie ye ne gas cooker every high sense nice say but try am come product ne who say ni Ekoyeba. I said everyday prices for everyday people. No, Chako like you. Me the map hey. Eje anamba 1. Mawari azizi William. Babo anamba 2. Mawari azizi William. Yeah anamba 3. Hey mawari azizi William. Where take it Tom? I tasted Tom and a Minazen food spices. Wow. And then me GDS show. Wow. Wow. Minazen food spices. And Gloria and I'm Mawari azizi William. Delay mackerel. Na menya nyina no sisi William wa. Indomine. Hey, Nanso, what jay? Where dear bromiso. Gloria Indomine. Mawari tournament why? Hey, Fabra Mawari azizi William wa. Gloria Indomine. Mawari tournament wa. Yeah. Fabra. Abi. Ben me wa ha. Me pa cho den. Ye koton wana. Ene me sie den na hu. Pacho mi hu niam akono kama. Chese. Hey. Royal apple ne cocktail ne. We are so half a humble company papa. Hey. Aye kasa preko nsanu adwuma. Kasa preko na ye awake purified water. Kasa preko. And as I royal drinks. We a royal cocktail, royal apple. And I me say ma awake. Where they wa awaken my spirit. Yeah, me go be a provision store na said you. Me fa from front na wa ma na wala o. I me wo. Why you fancy so? Hey. When you na me there. And ya chede when you na if sponsors. Omu nyina se omu. I'm perplexed. So wa betre ye. Wow. Photo ye. Ya da se Gloria. Na me shira. I'm blown away. Yes. We let's ye think home for. Oh, nice. Ultimate decision so. Oh, nice. So think home. Oh, nice. I'm a mindum no. Debbie, Nejina be any. Oh, nice. Aha. And potom na busuafo. Are you ready no? Blow. That's Debbie, ununya ne di way there. Serve yourself. Serve yourself. You. Wow. Busuafo. Wow. On say ye twitwa jene kakra bi egugu no say etia no yo when me so men serve me ho and serve yourself intino glow special so eno ne ye ba be die glow
special. Wow. And the another bay do because the another made tafre. And no bad. The pemenken kakra na metimi abom yie. Atija. Saa na maya no de ana ese ya. Otufo mbobro. Emu de he. Yo, Yesu dimu. Amen. Amen. Baby I don't there. Chop time no friend. This is the edition. McBrown's kitchen. Ebeka Gloria and Poton. No asha. Mi jide esanya bana unim bibi. Poton. Ka we esi no nya abota mana ko adwodwo ho kakra. We mistake na ko ta wo mnimu a. Wani babre. Wani nyina be pruso. Tieto ebo. Na cheso kakra o suye na kakra bon se piye. Into we na pia to answer ya. We na pia emwa. It's me say na no train kakra na fe. Emu yeduba. Lawyer. Let's say Nede. Me dance baby. We dey no ede. That's it. Gloria. Senior adwuma boa o. Wo she senior adwuma se ye ben. Minim wa chepa o ba me shedan. Ye ben pa na ugina camera ni se wo ye movie. And no me kaipa many a Reveal Films. I try Hotel St. James. And they been kind of St. James Hotel. A chepa or more than 12 years. I'm not a broke crowd. Oh, okay. And me try Hotel St. James, Julia Pia, and Emmanuel Pia, Madame Masibibre, mechanic titupa, make audition. Hey, now before me try Hotel St. James, no. Me nimi nuaba mata. Na ye tinya che. Ya auditions Martha Nkoma. Ya auditions yet me ko fiti an opa 7 ko si an adjo 7. Ye be wie kura ye ba ko dru fie ne ye betia na se ye be hu se sene no wo TV so. Ya fa ho. Yehowa. Say fine. Nye se ya nyenso o, ye ko ye nso o. Si na che se ye chinchin mu a mi chin mu ache. And one day be there after school no me kwatena me uncle chen wo Kumasi. Na me wesu ye boy snake flat. And me area no. Me am guy pa. Enti e wona me ba miracle kakra. Okay. Me ba miracle. Ni namu a kakra bi ba na ya gibia ye kakra bi ba na ya gibia ye. See you Kumasi ha na say that time no mo ye home sweet home. And you see home sweet home for naba. Ah, we be audition with Kumasi na me see Awurade na de. Chire wu to me. Nti me ko bie. Ekoye me audition kama me wie ya na Julia Pia. Me sambo odin biom. For mommy role. Nti omo mommy role one of the lead characters at Hotel St. James. Teachers a free one na. And Venus and so by if I only about time. Oh, okay. And then also you call My Mother's Heart and they love birds. Army. Abana come on. Hey, the other question say Susie no. My Mother's Heart and they love birds na make yeah smile no. From then na just say you guswa na me guswa so na just say you said that Into a movie ben wow. Short to fame. Movie ben. Any movie. Then. Efiera TV series. Kofi Ando. Na me nua baby a me do amebo ni din Stella Atakra Kekeli. Nya friend Kelly. Na aya tia donko a why tia say is like gazie kakrati. Ane. Eja me na eti be makampinti. Okay. Na ono we Efiera mu na those times me admire Efiera pa one of my favorites. Enti me ya na me bi ameye na me ka kire so mu a otese ye hwehwe obi a won emmo masutre ana wonyi masutre e na obeka kire me say director pe obi sa time na ye product sampling na sefo and ma fam wo nya asem geto abisa e ko blankson enti of me ana me ko e na ja director say o ya hwese no probi obeye ja ferry girlfriend. Okay. Ne small girl be a
nyame fa ne crancy yem enti me yem audition we na there and there na director say wo atade foforo me ye we sa brena ono di role ni ma me a ye de camera to me so ewo efiera nti free go no sa no mo efiera de want me find sa no mo na je say nye nti free one na de ne mo ne Gloria Sarfo ye de nim we sini so de why be nti Kofi Ando me da se bebre me da so sini adwuma ko fam de na ye Nyankopon ayadum wancha me akyede ba akopɛ me anka sakran sana me ba be act no na me na me pese me pa presenting okay and I say na me pese me newscaster because na me hwɛ wo mo TV so sa na mo kan news na yi sa na ye makono enti eno na me pursue ya eno anche de nyina ba bia yi na ja me je acting ne boss so enti Nyankopon adom acting ne call form kakra no and I saw presenting in TV3 called Blankson and this Stacy I'm watching me don masi bebre omugina muma me saka music as a co-host me ni root type nti e won na che say na my presenting shows are akika dem bebre ai mayo ti we no na che say it was extremely big, a bigger platform I mean music is bigger. Say bigger. Eneja nyame maduma me so moi for and also I think we did about 2 years and over. Okay. And also you go break. Say there me Angel TV. Madu bala. Ajibe bia. Madu bala. Oh na me say ya na Dino why in silent. Nti me ko fa den so. And you bet me cancer. It's as one more creator, they want to make a madu. And TM say, bet me cancer, but actually, you're gonna phone you and me, mahu bala. Okay, so what do you need TV about? Doctor, Namichao. Oh, Gloria, McBrown's kitchen. Who be that when you must see our yana? Then our year, some let me be our last teenager. But I see the brain, Pimpy, now. I teach you one more minimum warm industry will be me with me so Gloria me watch you me dey na wo ye dey na we be by now with me bibi ma ho and all that me ye niema na me obi a me nsedam fa niema ntu dwansa ko si se ebedi mu ansa na mama aba ma present bia ma TV stations kama now so ebre asun se me so metimi aye bibi e de ama me ho a eno so mi din beda so na aye kama me gusu ye ho adwuma na niema bebre a nche bia me magana fo aso ate nim so ma me so fo ma me me ba joane nto ye so ma me ba me ba joane o ma me fellowship na but fellowship but then okoye branch pastor I work on go for City Temple International. I wanna me kwa sorry papa escape wa sorry. Yes. I work on go okoye branch pastor ho. And I think so what almost say na ba Accra. But he said the fellowship ne pa na oye no Achimota Forest. Station 4 but obo mama Ophelia obi ade obeba. Anana na mama me. Mo amonim za Gloria mama soft mama no. Oh Achimota Forest. What's the number 4? Station 4. Station 4. Na Glow. She camera mu na asem apesa odi jagana fo. Fa giant. But bisa say, I want to say ka ho asem boni, how do you feel? Can I no ne ha me. Na e ha me kakra. Esan say MPP e ba ne sa na me dream. Me dream me ma me ho kakra say o mbeka ne san. Ono so be fa ne san, ono niam sa ha no. Afi so me dream was say especially wonim pa sa asem aye ka no. Enye no kre. Enti say dey na enu no bia edwen ho ba say dey me hu ni say anka ho a won say when new pointer ye be ka ho asem a na say wonru ye Nyankopon won hira wo ye so when new pointer ye be ka ho asem a na say wonru ba bia mame until say wo bedru ho no wa kan asem ni
Into no Ghana for. Who will be able to catch last night? Oh, near mechanic say, come here, mammy. Ayo, me that's be Ghana for. First of all, Madam Winina must say, more supporting send a tibia, more support, and more dosron code the Miami in Shramo, and McBrown's kitchen, Ashraphone, and me in Shramo say, Mugusua, air share, and then the sponsors. I feel so, Madam was say, na Makachi, na say, Bibi Bia, ye bia, yenfa, yenny, and ye tree, yenny focus. Ewo bibi bia ye pese ye na ye determine ina ye ni akire ye na afi so ni twatwo kra ni twatwo eye nyamistro bibi bia ye be ye bia let's put God first na yenso ye be so fu ba kra de wa kan God first aka me bu be fu pa afi so mesre o hwe na wan dwen wunua ho adwen bone e ma wunua efembo ma wunua su enya wo sere da na wo ye ne sa nyankopon na ni nye Mumienye ne sa positively na embwa ye nyina. Hey, newscaster. I was say no. Gloria Sarfo and then what be yan potom. I make yeah. My finish you cry. I said I can say Encoma high sense. Everyday prices for everyday people. Yeah, titi TV sites in our so. Mr. Showroom ho. Na Madam High Sense. My titi to say who? My didactics to say who? My catis to say who? Kwajo there no calling for discount. Sana tasty Tom. Toast ye wo konkomo ede. Vitamins and fiber shemuma. Tasty Tom, a yamau, good for you. Indomie instant noodles. Indomie water broth for an instant. So see na being just so see na just say I already amawa ube dia ho de no be brain e wo mu a e be boa ne mofra no nyina nti. Indomie and na obedi bibia Indomie obedi tale na e wo ya packaging kama de Indomie instant noodles. Sana tip. Sana sedan koma me na zen food spices. Spices are no so dey. Na wodi wo wonim dada say awake say McBrown me dem wa bo kasa preko ebusua no ye kasa ye preko at once ye ka bia ye no kre na be boa wo nso no and awake purified water kai won say awake ye boa cardio center inti misrew and na wo to nsuo ba bia bisa say wo pa awake nsuo say na tie kama so mabwafo delay mackerel and sardine and ampado penny mpache like that delay so abeka ebusua na ho sa na tie meda mo ase pa meda nyonyo ase nyonyo food ai sana aligina makeover kosua makeup na kakra bi na wa wo ye o makeup ko Instagram ubehu nyonyo wo ho ubehu aligina makeover so wo ho aligina be kire na nsa pe no ate ho no your boss or wanim control your face decorate your own face what you say and sa eso na apple pie publicity at the billboard at the say nkramemu kire say McBrown's kitchen ha na aduane pedent obi a hwe mame and a royal couture so ene wadwudwamie omu amebo mu di nyina wo Instagram and sana opemu na nkasa La Palm Royal Beach hotel like say one cry no untumi nyi La Palm film yes so ye said the wo fie nyame hwamo sa mo hwe McBrown's kitchen na McBrown's kitchen mo subscribe to your YouTube channel no mame na mo hwe ye nuane ya started from season 1 nyina bepem sabre ne nyina gu ho McBrown's kitchen hanko an ye Ghana nuane ma ne ye de me da wase ma ye hia na otwe senne ai because I had there with the McBrown's kitchen bro onyame hia no mo ho ba me di na na McBrown and em na na Gloria Sarfo na ye diane enti no maubara oh nanka me see ye obibi aye enti ne se wo pe wo sembo cha sempa na onim nya ya na oya ene ye ne oye ne bi ene na mahu where there McBrown's kitchen McBrown's kitchen again in Pedro McBrown's kitchen bring us so McBrown's kitchen again in Pedro McBrown's kitchen bring us so yet to Kano
get it bow. So when him no am I in here? Yet to cano, get it bow. So when him yeah, my share. McBrown's kitchen, McBrown's kitchen.